Zato što ako unesete ove stvari na sehuru, imat ćete ponovo problem sa gladi. Osnovica na sehuru treba da bude kokosovo ulje, cimet, zatim voda. Primjer unošenja namirnica na sehuru je specifičan, po tome što prva stvar na sehuru treba da bude kokosovo ulje i cimet. Zašto? Kokosovo ulje i cimet je idealna forma za stabilizaciju inzulina i glukoze, šećera. Kad unesemo jednu kafenu kašiku cimeta i jednu kafenu kašiku kokosovog ulja, pomiješamo ih zajedno i pojedemo, na ovaj način znatno manje će energija oscilirati i glad u toku dana do iftara. Imaćemo više energije, tijelo će imati više fokusa, pamćenje će biti na drugačijem nivou. Zato što mozak će se prebaciti na korištenje druge vrste energije, kao što su ketoni, umjesto standardne forme, a to je glukoza, šećer. Tako da osnovica na sehuru treba da bude kokosovo ulje, cimet, zatim voda, a nakon toga tek pristupamo unosu glavnog jela. I to na način što crveno meso i jača hrana treba upravo da bude na sehuru, nikako na iftaru. Znači, sehur, crveno meso, iftar, bijelo meso. Na sehuru tanjir također treba da bude podijeljen kao što i na iftaru, na način što pola tanjira treba da bude povrće. Četvrtina meso, crveno meso, pod tim smatram junetinu, teletinu, janjetinu, govedinu, ukoliko želite. Može naravno i bijelo meso, nije sporno. I četvrtinu da budu karbohidrati. Šećere, odnosno kolače koji su prvenstveno iz organskog porijekla, forme koje ćemo praviti domaće, treba da budu na iftaru, ali nikako na sehuru. Zato što ako unesete ove stvari na sehuru, imat ćete ponovo problem sa gladi. Često će vam se javljati želudac. Sviraće. I molim vas da sa ove strane obratite posebno pažnju na ritam unosa namirnica na sehuru, jer vam treba energija tokom dana. Trebate biti sposobni da dočekate iftar, da možete ibadetiti, da možete otići na mukabele, ali tijelo mora funkcionisati. Također, veoma bitna stvar na sehuru jeste unos banane i hurme na kraju samog sehura. Također, možete ovdje dodati i orašaste plodove. Znači, orašasti plodovi sa hurmom i bananom će vam smanjiti potrebu za vodom. Smanjit će mogućnost dehidracije tijela i stabilizirat će također pritisak. Kod osoba koje imaju izazove sa hipertenzijom, visokim krvnim pritiskom, ovo je stvar koja je zaista veoma bitna. I zato vas molim još jednom da pokušamo u najmanju ruku sprovesti ovo što smo sada pričali. Allah vas pomogao.